Muilande napmai kawang kamjingde paibua mongham ayong angyang paibu manang ibai chinga chapu yalak chingna sa paibu manang hayanga iya chaw manang iya yasanya libu manang iya wangtang kawang manang yenyiba kawang manang yen papa kawang manang tanapo idang ishongde teman paibua haga khaude paiham buki ichi yang boy ini na teman mongjang teman chudai teman yen lan se kawang de panapaha hem 336 ma nyan bu ki chau pa oke sang bu yung wan pa hayang mani buki hongni buki asong wan de buki haga ichibe idang de shlu shebaiha idang de sho shebaiha o se tanap hado hem lokpo pecham se taman anye ne kawang dang de kawang mukti shiwa tama 336 holy 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 achauba hymn number 3 hymn number lim hymn number 3 kawang da muktishiwa yung hado to God be the glory hymn number 303 episode na mga ma mulan ilak local shall we all stand together.
Wilanda Namai. Hallelujah. Praise the Lord. Teman pay worship team vui vui balana vui yang present worship yong maya loka vui yang kawang mikti siwa tambu sinasa teman ta miyong panang hayang teman ayin hipak tu sama muhiman tamha teman pay tui kung wang ta eba awang na kawang lai ngau cha haka ining Yungwan pada mong mai hem lok tam tau ka thong như sai Yungwan pada mong mai phai yo pa kham tau si sau ma mong mai hem phai pai kai Yungwan pa kawang se tai pu au pio ta pi teman ling hayanga temana ching temana katalan temana yompu mantuk khâm chinh bị thân ta mi yong hoa bu phai ong thâu tàu ba ta bu kho ta yi lo ong thâu yi ta mi yong pha tàu hayang yi ta yi lo tàu yung wan pha mai nang yi gan bua kem yanang hayang yi mong ham bua chin ta ngolak hatawa kawang ngau hataw kawang ngau kaya jembu teman moi lan ta moi man pha Teman fai sipu senior pastor reverend hayang sausan yu palan nebo yang sepacembu Kristen KBCM Kristen amailan teman ayin hipak amai fai tanap kawang pa nyuinap hatau ma ama khamlak sinase moheman taulak sinase haga sepacem tambu kawang pada miyong pa Hatau kipu, pumainok ke itpu, taitem, itu sembu taitem. Hatau ma teman muilan ayin hibak amai pai hata haka sapacam okpu sinasa kawang pada miyong bupa hayanga hatau taitem yong maya muiman pu taitem nemeng lak sinasa yoyoy ya haka yopu ma jam kai sa hatau tamlang hatau Taitam kaya teman ta muhiman tampa teman fai tawa tani teman John thailak taitam chama hau kening Konyak Baptist Church Montown Platinum Jubilee min ma phanaya pu taitam date 16 August 2026 hipak 10:30 am nyau lailak pa Reverend H Moba pastor ngaumuk Ane pupa Chin Ling Pu Pumainok, a church that builds the next generation. To Lahem, 78, 427. Chongpa, Pa Che M Lawang, planning member. Item number Chama. Achao Lai Iyang Yoblak, Pa Che Nyemong, former deacon. 2. Platinum Jubilee Tai Siang Ngau Ilak Pa JM Pangyay Convener Planning Committee. Lum Topu Sailak Hai Tak Pulan China Yoblak Pastor. Bali Platinum Jubilee China Yopu Wailak Reverend Saipa Retired Evangelist KBBB. Nga Hem Loklak Pumenok Queer. Walk Kawang ngau ya pailak nyau lailak pa 30 minutes. Nyit tui dem yoblak akung. NB number cha. Pumenok ni in ma ngopu kia date 16 August 2026 ni Platinum Jubilee min ma taidam phana yalak. Ni tau ni pu taidam ma pai pu sengin na Platinum Jubilee ma chonlak. Lum taidam ma Maitam Papu Muilan Yesai pa omkai. Hatau taitam chingna Muilan Yop tanha. Tani pu taitam haka ngoklak sa awang na teman pai dui kong wang tailak china se kawang te wong yuwa yoblak china se teman pai pa che nyemong former deacon
sau san ba de hi bak panang Yupu ya ai ba tawa a chau lai ja ha ka e ka ning tuman hayim lan ma bu tau ba tiền ya ang lak tuman ane bu ba chin de e lak yungwan ba angan wong jing hayang e ling bu tui nyu ayong hayang e linh yang bu yasan yale bu jiang iya isial landa ngau kim hayang jakap hu hayim landa de ngau kyang pha iman hayim landa i ngau kim nhau tâm lạc chừng na i tuman pa jeong landa nhưng tâm tau kaya ane puba chin de yalak singa yalak man bubu nahalan na nuhoi hayanga lai yia iman hayim lan de nyaulak tau kia linga imana kawang de ating lak hayanga ia hang he ling yang ge yepe lak hapoi chin de ing ngao kyang lan chai lak chai ba lan asai de kawang moi man ba toi yup ka ning hallelujah 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 achao hayang akim minang bu nok bu kawang tindi bu tai de ma ubachi so sani phai sibu ba platinum jubilee o baje so nang halan temanda cha phai ma cha sa wang byang haka ite siambu ma baibu ni nyu ayong ngonang o baje so konyak ka dong mo hodan ching nyu hadawa dau kai nang halana lingbu tui sau ma oko sang bunge na tamba hayang hadawa ching nyu ma o baje so hini phiyong ye khau da tabulan nang halan dan nang yelak pau ya hayang ateni nang ngau cha yang o baji so mong do ong yang yalak cheng na pai bu nang halan da yelak pa muhe man cha phai ma cha sa pha tam pha o baji so teni niom ba hayang teni woi bu so cheng woi ba kayang hang he ba tam han na talak hadau lili man nang yaha acha kayo sa linga talak chona talak tai tum lilima o bajiso nang kayo sa ayel ling bagawang yaksa da chisom yu poi hayang boy taulan kong kembuan nang mong ay yo amen tai tam pha puki teman phai pa che homer dikan ba iya yong maya lai yang kawang te yop tai tam moi man tam bu chen se nang te mi yong phanang hayang kawang nang yin hi pak toi sau tang mi lak pa moi man pha teman phai sa ni sibu ba tai tam te tai ha platinum jubilee tai seng ngau ilak chen se teman phai pa che em pang nhai convener planning committee sa pa che sau san ba hi bak pana Mulanda namai jendi siang bu tenap bu program chongba ano jende yilo siang bu tuan pai Reverend Pastor ano chemada bu KBCM Christian Amelan
เย็นเฮบักเจเนอร์ตมันมูลานะเขาวังบาดมันยงพาฮาดาโปรแกรมบลาดินัมจูบลีฮาดาโปรแกรมแหงบุงเอาเอลักเจเนอร์เซพาดมุดโปรแกรมลิงบาลันดูมงไม่บุฮาดาเงาลันใจละตำนังกีฮาดาจูบลียาตมันนะวังยังบุวังไงงี้บุจูบลีมังชีงอบุปุ่มไม่ได้แมงบุจูบลีตกเพลงอบุเชโชระตายบุจูบลีฮาดาจูบลีตมันมูลานะมงไม่มวยนะเอนังเดี๋ยวเคยตมันมูลานะมงไม่ลักกาวังบาดมันยงพลัก1952มาฮาดาปุ่มไม่นกกงวังอะไรอย่างเงี้วังนี้วันเดปุ่งเอาใจบุยซ้ำก็ได้เวลาปุ่มไม่ก็ได้ไม่อย่างเยนังเบงอเอาล้านเพชรจำเสงอเวนบุตมันปุ่มไม่นกเสียเวนอย่างเงี้เวนบัววิบาลันอลังลันมาบัวฮัดผู้ไม่นกมาจูนยังไงจิสุคริสต์วังมาจูนยังไงมงหาวงนังไงมงพาเอ็งเลยมีนังยาบุยกาวังนมงหมยังไงจูนไปอุกายSilver Jubilee 1977มาจิมสวยยังไงอันนู้ดาวไฟมาจำยลักเปอร์นู้ไว้เว้น2002มา Colin Jubileeยาสวยยังไงอันนู้ซา2027มาแต่มันบลาดินัมจูบลียาลักเจเนสโอ้ไปนังแต่แค่มาตะวันมือลานะยุยบุชูบุยุยไหมกาวังเดมันยงพาไปกาวังเดยาลักไปยุบงอลักฮะแต่มันด้วยเสียงเสฮะใจในตำนานบลาดินัมจูบลีฮะเวลักเจเนสบลานิงพอร์ตบลานิงคอมมูดี้งอนังอันนี้ซอฟคอมมูดี้22งวยงอนังฮะของกัมกันวินเนอร์member lan panjaju panphanya ye aga convener sigidre se moilan mali angonang dokhema moilan hadolan jingne se yo bacham gai ano convener da phabu hene sigidre da phabu numan moilan yo yo kombudi ma yelak poi wong nang lingai hado lingbu gai hado taman pumenok hado pladin jubilee sema yama u phai kawang demukti siwa mohiman da ok taman kem dalak Tomana Bladinum Jubilee 2027 molak, ano centenary, ano 2052 molak, habalam ya dalak. Isu Tamana Jong ya dalak, Dokema, Wong Nangbu, Pumenok na, Wong Nangbu, Catalan na, Taman Mehasa, Hadaw Yalak, Bachadam Nang, Ishongbu Catalan na Yong Sangyakalinyangi, Yogi Sangbulinyangi, Iman Sang Yong Motumelinyangi, Lingawina, Taman, Hadaba. Asia largest church hado moya wewinbu hadowa taman sebechimbu gaya taman unity ngobu gaya taman kawan tingla bu gaya wewenang dakema taman yelak sebechimbu yelak ngoha sado chaidam nang yoyinok me yoybesubu yapan me ayong ba sanga asiba sanga yoyinok me semelam he jaw sangon ngangai hegi sianga yoyoy nok surrounding o yong me Chào san ngang gai, semai bu chubeng teh ngang gai, ano, tobu phala jenis opposition yan muk yan ha, singingen, hegi siang pilih pilih kong gum semai bang pha olak jenis, kawang dah mohiman bahasa mulana, yuba ke namno hadau ba chubulia, mukti siwa mohiman berdam yang hasa hadau, yelak ba China tendang, muang bu hadau ki bu program teman, yong mohiman dawa. Ano hadam iman ome Dr. D. Out trophy me 11 balan iman ok payang hadam iman trophy hawya iman mongmayo tamhan yang ge tuan mulan mongmay bungoy yang ge deneng hanggang wala kay siwan tuan mulan yong mulan sa yung yang ge waklembu July 19 me teman mulan akan phe me waklembu nok meng kada lie ma tuidaibu Sangaso sibu, liebongbu, teman hawyang ge, libolano, iman nok chalan sa aji teman moilan sap yang ge, teman moilan sang yang ge, teman moilan kawang diop yang ge, libolano, imano, wang dang anjing iman yahango golak se teman moilan monghem nang, yija teman hawlak, dokema teman moilan yelak pa, ano, ngaiwang, 2027 nak ngolak kawang bade. Cuhi bak amaya gay nang yelak pen nang kalan na woi phasa yublak teman tu sewang se moilan hado chai da nang
เงาวังเดมาเงาแต่ลักเดี๋ยวขึ้นมาชกกันดูเงาลักจึงได้สะเดบมาอีดำนังคริสเตียนเอยันลันตัวมาหน้าอิสุดแมงบุเอยันลันวงนังบุยุบปูลันมางอนังกอนยบลันมางอนังวงยีนังบลันมางอนังมวยลันวงนังลักจึงได้สะเดาหาเดาจ่ายอิหุนังกียงงาผู้เชกในเมียงนังผู้เชกในเมียงบัวยงหาเดาอนกตะองบูหาเดาง่ายก็มาอีนี่นั่งง่ายเดิมมาหาเดาอีวงนังผู้เชกในเมียงจ่าล้วนในใดนังเฮียงบัวอีหาเดาก็ก้นชีบุหาเดาอมงอนกมาง่ายโยกมาหาเดาว่าอีลีนังนี่จะหังง่ายบุษีหาเดายันนกยันหายงให้ปีสมิลลัมเฮเดนำโนบลันไบโอโลจีฮัดโดมาสเตอร์จ้าอีสตูดิลันเดเลยยงอาผู้เชี่ยวในเมืองนังบูฮึกเสียงฮัดโดยงไงวันเดนนุมันฮัดโดเดตับโอยคนดาใจเพิ่มฮัดโดว่ายงในเมืองผู้เชี่ยวในเมืองลักจ้าเสียงอิสตูดิลันชงมาโดยงอังยังอีกันจ้าได้ยังไงแต่ยังงัววันเดดึงมาบูฮัดโดยงอนกมาบูผู้เชี่ยวง่ายเนื้อยองสังบุงยังไงง่ายบ่ได้สตูดินจ้ามาสเตอร์บัตรตัดจวนสิบุเฮียงบ่อีสิบสี่ได้ทั้งนี้ฮัดโดง่ายยงแค่นี้เดาจุเดายงนกมาบูผู้เชี่ยวง่ายบ่ง่ายยกอาแต่เดาจึงได้อีฮัดโดยงนกอาเชฟเป็นยังยังไงง่ายดำยังไงผู้เชี่ยวกันง่ายดำยังไงปอบงโอ้เดาผู้เชี่ยวกันยังลียังไงการจังว่ามัตโตบายีวันเดหังเฮงไงเถอะคงก็มัตโตบาเดเงาอย่างเงี้ยเงาวันเดมัตโตบาหังอยู่สิฮัดว่ากาวังพาบูยาสัญญาลิบูวงจังวันจ้าอียงนกมาบูฮัดผู้เชี่ยวกับวงนางง่ายกับนักสิอี he get strength อีวงเดียวนังวงเดียวยังอี survive ในเมืองนังheก็เสียงอีเก็กตายจ้าลุนนังฮับก็อีเหนียวดำยังเงี้ยฮัดเกี้ยแต่มันคริสต์ลาโนมียุปุชาฮะมีองค์บุษายุนกตาจีบนางองค์ลักเดาองค์ลักมีองค์หะสิบเดาองค์บุยิ่งมามียุปุมียุหะสิบยุปจีบนางเดายุบลักฮิกเสียงยุนกตาฮัลเลมฮัดบกฮันนี่แต่มันองค์ลักองค์ดมนักสิแต่มันวงนำบุคริสต์ในเมืองลักยุบบุคริสต์ในเมืองลักจาลุนบุคริสต์ในเมืองลักเด็กปัญญาเจ้าล้นบุกเกชิมาโลธาเจ้าล้นบุกเกกุริยาเจ้าล้นบุกเกจับเจ้าล้นบุกเกจะมันเอาเจ้าล้นลักเขาองบัชิญญ์โอลักเดี๋ยวขึ้นมายงนกมุบหังกีอินินังไงบุกไงผู้เชี่ยวกาวงนังไงไปหาดูเกตัวมันโนนังเดี๋ยวตัวมันอายุนกตาตายลักยังโง่อายุลักยังโง่ขึ้นลักยังโง่เสตลักหาดูวงบงองเดิมจิมเดิมตัวมันนังสมบัติหังพาหังเงยหังลกหังเงยนังเงยลักตัวมันนังโง่จ่าล้นลักพาบุกไงอยู่อีเดมุฮิมันบุยงสังสุสังพาบุกไงหาเดิมมาข้าวังตัวมันมุฮิมันเดาลักเฮกิเสียงมุฮิมันบุยันนเมียงลักดอกเฮมาตัวมันมุฮิลานะหาเดิมจูบุลียาวงนังบุจูบุลีจานเนมุฮิมันเฮบุจูบุลีจานเนอีสุไปโซบุจูบุลีจานเนเมียงหาเสยุบไงวังจานเนเสมุฮิลานะจูไม่วันมายุบตันหาเสเดาเงาใจดำนังโชกันเอาไว้ฮิบักนะจังไงเดาเงาจ้ากับเงาหุ่นงี้ฮิบักเต้าฮิบักอโลฮิบักไม่ยืดเอาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเงาคนนั้นกี่คริสเตียนวังเล่มวังยามงบุวังไงฮิกิเสียงมังสิงบุปุ่มไม่เมียงบุก้าวดงมิสเจ้าซาโอกาสังก้าวดาจำลักฮิกิเสียงก้าวดานำโนลักก้าวดากันลักเต้าเจียงก้าวดงอยู่มงบุเต้าซาจีเลี้ยงวังดังอังจิงเบหาจ่าอีก็ไม่งอลักหาดูปุ่มไม่เจียงแต่มันจะพาดัมบุกาวังพะ1932 11 December เมื่อตำรวจเมื่อวังเบียง1947 เมื่อจำตัวผู้เมื่อ1947 เมื่อ13 May เมื่อตัวผู้เมื่อวังเบียงหาดูวังบุวัคซีนเอเรียเมื่อตัวผู้เอเรียเมื่ออนุตัวกุญแจกระดาลันจิมดาวเวหังกเสียงมุสี51 เมื่อสิบปุกกองเสือเสียงสักเกยุสิงห์นังหาดูสิบปุกกองเสือตัวมันกุญแจวิบาลันลุงไม่ลันอิมันจุดเอไม่บัวตกอมงจานงอลัก political movement มันตัวมันจวนงอลักฮึกเสียง religion มัว Baptist Christian ดอกเตกายอะไรวังลำยิบไปลัก
Hindu ye belak Muslim ye belak isim Allah hangi religion ye belak hemo Baptist Christian apa aha ya chau kawang Abraham Jacob Isaac kawang angan kawang yasanya libu kawang hada Baptist Christian teman hada dokter Allah ye lak se 1951 me teman tai seng yang ngonang dokema hada mi ayong yang pi melik lako teman Baptist Christian telak iya melik lako ibu melik lako Baptist Christian telak hada kema melam lenge hada ngobu Christian lan jelalan Baptist Christian ngoyang nang hangi lingu ya be linga oklak hada kema hada yang ma deba yang ma se nengne dango hada ma Baptist member na nang ngonang nang tai buat Delhi Bombay me Baptist fellowship yidau ya bo yidau ma nang Allah fellowship jama na nok hayang boy nang iman enroll ni menglak number 1 number 2 ma iman mo bo banglam ya ai hada ma si chalu ni dam lak hang ne numjing me yum nok ni lem beli nga ngodama himelak hayang boy yum nok changolak pangjim japang mangolak hada wa Baptist Christian se kunyak union yo hada dim yang wonangi dokema moilana hada mo moiman dolak hada mo yapal lenglak hege senga hada ge ngolak hada ngau kyang me yang nang alo bang lam tai ma kawang yo kada yo nang de yemai siglak hege wande nang a moiman kido ban menglak dokema jingmai lam lenga hada wo singa yalak khema hada wo ngau dam nang yalak pe ngau wang de mama ngau lang onang yang berhalan ke ngau nang Platinum Jubilee 2027 mengolak most probably December mengolak na menglak dokema dawni hibak jenis teman mula na ju hibak ayan namai yu patana sa do sokono hada ngau chadam nang thank you Taidam Pabukia Platinum Jubilee jenis hangipa taiseng ngau teman pai convener pa tamya pai haka i ngau taiseng bu ibu kia teman muilana lam ling taibu ma okpu ngilak jenis yop tanha kawang convener pa naman nang yin hipak tu so tang muiman tamha sa taidam tetai ha topu sailak khai takpulan chingna yoblak passer sa passer pa tehibak pan Tamana tinglak po faya paibu tobu nam no dai soma kawang ngau yilak hagi inang kata lilia hangka yoi kan mong ma mong haga fado hapoi ningna ya yichi kanga yichi hangjina kawang mong mai saya fabu kanang sa teman fai so sambalan nam no ya pai lak jina hibagam na Hymn number 315. Young
teman jam se yupu pak yalak. Hangiba sai shepu monglung hayang jubli sai ya bainang. Hado ali amaina meang tampa se yupla. Umanok swatching me hayang anyaina jubli planning committee kaya. Hado shi hingin hayang yan mok yan ha. Tanyi ya abaibu aniu. Tening hayang ngaiwang mong me nang hayang tawa. Jubli min me ngailak mabu yobatan bu. Hado kong kimbu me yongwan ba kawang umbu wongbong. Hayang tau dokte ani tau be semai bua. Aniu nang hayang tau ayen me ngaiwang bu jubli ya ngilak wongbong. Tau jine temana ya abaibu hado tobu. Kawang yak ta fan fa yop wanda. Teman mong jangu kawang da tobu fa. Jam se yupu pak ya. Haleluya. Acau ba da ba yang wan ba kawang. Tenap nang song de. Nang kadalan tumane. Tobu monglong me. Hayang panpong me. Ya bay ngonang. Hayang tambu yan mok yan ham. Hayang liek kepiang bu hoyak lai pa. Ha ying hang yen kawang nang moy man. Hadau ya bay ngonang. Tau jingna kawang hadau singingin dang me yan mok yan hadang me ha ying dang me kawang nang moy mana tambu kaya tau ba chona da wande apong ma chalo na tamba hayang tanap awen maidam ali daibu me maidam ya aniu siong se kawang nang angching jingne phalak ne nang kadalan yak yekyang ba angpa idaya jubli jingna temdabu wangbyang hayang jubli wangbyang ma au hi noksa pongchongo yakyang ma angadadam hayang jajabai siyongbu ayen yenangbu noksa na yemang damlak jingne tanap taw mo umungo bulandang ma kawang nanga ayen chinno bawo dampa hayang nang kadalan tumana nang da ading lakbu pay tobu phabo hayang jubli menma sa ya abaibu hadaw dang ma kawang nang umbu kaya anya ine chonyang o mabu doglak se adinglak po ayong bai yongwan ba kawang nang song de ya bai yopui tolana soba nang monga yeu amen. Yanyiba Yesus Krista temandakan buba hayang nang hayang achingna fanafabu presence tanap teman fay omongonang hayang tumana ading laknang takadan bu asay may oklak mongsang mongmyang asay ki dai bu oklak hayang auhido tamhan na yo okpu hangki hadaw yanyiba Yesus Krista da tamhan bu oklak tanap haghi jingna kawang songda payanang yo pu yahu nangge ating lakpu fay yong pu oklak jaja maa teman ating lakpu mayang wong yenang jaja maa teman kawang da miang bua mayang apong yito hayang boy nang hangkengok tanap isong da jabege kong kemusing menokja kemuang ngoya dapat payok na ok kada na miang bujeng hayang boy nang tak may bungoya nang mongsang ida pau bungoya hayang Yesus may dam sa hataukan tanang ating lakya hayang ima yanyi bungoy nang sa singbu na miyang kapaa mabu sing lako sunang hayang boy taukan nuhoy tikyang tanap kawang song na paya teman mengoya oyen yopu yahu nangge
nang yong puoklak, kawang muhiman, kawang muhiman, kawang muhiman. Ano yung ya? Yung puoklak? Yes. Kawang ngingonang, kawang ngingonang. Teman jam saya yo puy bagyana. Ang na teman kawang may dam bayang ge sao yilak pa. May dam lak. Say inanyay bu fay. Yung wan ba kawang songda bayha. So tengo bulano yiyong upong upoy kawang songda bayha. Nang te iya ayen bau dam galak. Nang takpo may dam galak. Nang saha to yitaw fabalak. Kawangan ng tanyag nam. Tuman jam siyo po'y pagyaka. Hallelujah. At siya ba ata ba yung wan ba kawang? Kawang ng song the expectation ayong bay. Baybo ng kadalan ngonang. Kawang ng song the tak may hupupay. Baybo kadalan ngonang. Kawang ng may dambu singyang abong daw po kadalan ng sisoma sa kinimyang ayong bunginang. Nang biu nang kadalan na yopo di chan bayanang. Tahu cina tanapo nang da ating lapo kadalan. Ayang kadan yang bucina kak wang singyang manyang ating lapo ya fan ma yung onok. Ayang buwang dang kawang just as we are. Wang dang kawang. Tahu hayang nang kadalan sa hangi yak jeng kango. Tahu kia wang dang kawang. Nang hay may damlap chingna nang sipsi hay ma dam phasa ating lakpo cha sien phai kawang nang songda pai boy Nazari Jesus Kristaman ma mongjang dak pai bulan Jesus man ma may dam daw haleluya wang dang kawang mai ma do nya chai dakpu Nazari Jesus Kristaman ma chawa dam daw be healed in Jesus name haleluya wang dang kawang hayang Yalan yaklan mabu. Today wan ban sang chilo de ngoi se. Ina yamai ba. Apong pong yitau ba. O wang dang kawang nang hayam lan sausi ngobo. Tak yitau opo. Tarap Nazari Jesus Kristaman ma may damba. Jesus man ma may daw. Be healed in Jesus name. Wang dang kawang nang may damba. Ngondak nang may damyang ge. Hegi edanap nang kadalan hangyen semyangbu ngondak pai semyangbu takangonangge Nazari Jesus Kristaman ma maido Jesus ma maidam pa wang dang kawang nang yakta fana pa boy anu kasi yaha mong sui na dambu ningnay na dambu hayang nyam na dambu hadaw yaha amyang Nazari Jesus Kristaman hayang nang kadalan sa ala na dampa hayang wang dang kawang hayam now yam lan oyen competitive exam palap chingna hada malai nya na bai ngonang ge wang dang gawang na lamya badam daw dengi jubli chingna sa phana ya bu yop nok tai dam ma anya na hayam lan chingna menya na bai bu yop bu mo ompa sibu wang dang gawang nang men ma yak singa yak chona yop badam nang nang iman da oklak lam yu nang ya badam daw jubli alek ne menga damba iman o nang yipilak wang dang gawang nang iman de chana yepa hayang nang kadalan uyen yong deke nang maidam bu pa bu chingna kawang nang menyong boy uyen na niu sota yop nang ge wang dang kawang nang de yop pu dang me nang na chai deke hayang iman de o kawang nang dak maidam pa yani ba Jesus Kristus pan pa yop nang tolan so bang nang mong yo amen kawang mo iman Kawang de tobu sailak hayang tak pulanda namanawa yop tambu jinasa Reverend Pastor ba hayang sausan balan numan da miyong parang hayang numan ayin hipak tuisaw muhiman pa announcement ja NL 043993 repeat naman NL 043993 ripak naman lak sina atau volunteers lan hak staff lan ingonang tau kai atau cain tamlang teman fai sa
Platinum Jubilee Chingna Yopu Wela, Reverend Saipa, Retired Evangelist KBBB, Sa Taman Fay, apa Reverend Pada Hipak Panan. Shachinok po, niyo ba pastor, Reverend mo ba? Hayang kawang nok tapay mo po, Christian lan, kawang hayam lan. Tini hataw tayo dama. At tini nga tambo to siya siya, lang atin na tayo yung nang. Naman siya da, yinun po fanang, mong may nang, Yahama yung tay da, Yaha wang ai phải naman tay dem de lấy nang. Tao simple prayer cha, program of haba cái gì tao bảo lắm mà tao aling lắc, hapoi cha ba chôn yang à. Education tay bảo lan à, vì demand sẽ yang à ý năng bù khai. Tao kia, kawang ta sang nhạc mong cổ á, man tao sẽ yu bù cha, cho nhang yu bù chính là sẽ tao hà tao bắt giá nào. Tao hi bằng ngao achai cái mà nó man hang ngọ yu bỏ lại, yu lại với kawang achai lại, tao cái tao hi bù ngao mà yu tao nắc sĩ, mong ngay bù cha, ya ha mà ép tâm bù cha, ngay lại, tao hà tao ihu nào. Lai cha haga ihunang ke Leviticus staff hai mga panma bu panma kawang awa haki ngorang adawa jubilee nyoi bulanta particularize na mangna et na jubilee lante address na mangna tau kia numana tanga sibupa wang pianga numana numantama ngaila yang kamik no bu mebu katalan kong kumputa tangai pongamtamla teba wang piang mongma yawa tamyang phai mot kong kumbu nokpu alang lan yichi kama hu hayam lan tangta yene tamlak ayang atamcha rana yauyang ngoma e noksalan yamma ya yene tamlak wangpyang thanga sibupa taman chingna jubilee numan kata yedailak yichikama etama nying ka ngai bu alek yahala atau katok ma chat mango hayang hatau chatlan saya kawang ngau ya atau kawang ngau ya bua iman religion mahangingo iman culture mahangingo iman putak pangamahingo teba nyema kawang inyang chon hatau ngobu hatau cha tau ibang Hebrew hibang maya pu jubilee celebrate mangobu kyang ina iman ya pu jubilee hat pa menyi nyit wang pang nyit menyi nyit wang pang cha mà lekeng nyit ha ko ong iman Hebrew calendar ha ka ling bu khai by 7 years 7 days atau ta 7 into 7 atau ma 49
7 into 7 multiplied 49. Hata 49 mà ngay vang ngã chụp liền ngô lạc hay. Tới trên em ăn bữa, jalan say từ trumpets, tiếc vong vinh đâu, sinh nơi tâm đâu, prepare mang đâu, xem mà mà nhớ bữa ngã mới lim, chả number 1 mà bữa, hagi na, hata jubilee course, bữa property, katok, senyum nyu. Ai ha chừng năng cho nhau của bên mẹ cái mà, hạt đâu á nóc phụ thể gì đâu, hạt đâu chạy vậy, nhị sư bà mà, hạt đâu cả, yêu yang à, ngô bên mẹ cái mà, hạt đâu cả à, vàng bèn lơ lên cái năng cho anh bu, bèn mình nên phải pha, hay yang buen năng à, vàng bèn hắn mà cả anh người sĩ bự tế ba. Kak mangai bu alek peng muheman hisam ma nok pu dah ami falak hatau ibu kak ma tayali ya imai gun ma hatau hisam ma sekom se falak hatau statement ling biang enyo nanga kak yebu ne mang kama ni cha nang hu nang ala na sakok lak faitam hai yo do nanga lui ya bun mang kama nang hu nang ala na hatau yesa ok lak hai. Tapi kan nang cing property kai phải hả đâu à? Tinggi bangin tak ya, yang ber wang peng ada yang cuan tu, cuan yang tu bermuheman, nang tak buat main ngok kama, hatu siapa wang peng akmi kama, nang hatu faida maya tu. Ngoi yang anu jam hatu kau nok puda, hatu kau property ya ye tu, hatu ngamuk jah. Ni semua ngamuk mah. Kata atam mengin, ngin ya yang nang tu yisim. Anio iyo nang te yisim pune me kama hata jubilee me hata ngina ye do sim ye do che iwyang meaning jubilee ngoi bu mong ma tang tang si bang ta ba Hebrew jubilee apalan na Hebrew context ma Israelites hipak ma tau chon pa iwyang lemi suba ma ra atam mi country ma mi nyoy ma hakpa nok ta wang pe halan ran ang tau isa nang fa yang mut meng kama hatau ra sa ji jubilee wang pe ma ya yang ini pa song ma ye ne tam ta hatau ngamik lem phai hibrulan ne jubilee ya yang hapoi tuman contact ma no taman ka tok ma ra anang ja nang hai leng po tuman ha pu tau hai taman ka tok ma ra anang country ma pu ma ra ngona kêu hatau rangu bua ni menik jam hana tamlak tu ajang apa ke ma salak hake ngubu te ba rangu bua hatau jubilee hipang ma ra saji bumene meng na tamda hatau iwia hatau ngamuk lem phai imana jubilee angu bua teni temana ya bu jubilee hatau convert meng bua trumpets Alba wang peng tiga ban ngoi lakai 7 into 7 49 teninga 49 ngai wang 50 ngoi yang tau ma ngai wang jubilee ngoi lakai jauh sa trumpets kata ni sing dah tu semua tau ba preparation lah teman ya pacit timbuyang ayan dah tak ma falak ayan dah certificate falak ayan dah yi nolak bumen orang tak maintain ngai siralia wang peng hangki saya pelan tu falak saya hangki budak tak ma falak saya hangki budak certificate falak saya hangki pelan tu hingga pada hata PG ma teman ya bu jubilee ya jauh yang hata ba Bible ba yang mau relevant ngona hata shuna hapoi kata ma leadership limited wang peng ngai ling biang wang biang japa ling wata japa e sing wanta konya khatok ma jubilee ya ne wanta emana e bua jim yang hanggibu jubilee hanggibu ya laksi wanta kunyo ne pai bu ya la ka cha sa hungja e pa se ya kunyo ne pai ba achi baptism tum jing kata awang ne yang ma bapti hatau Krishani di pai ya la ka cha si
ที่คนพอลาเนี่ยเต้าเยจีจ้าหาเต้าจิงเอาคนยังในไปบูหาเต้าจิงเอาคนยังในไปบูเต้าอยากลักจ้าเสียงอ่ะ majority ออกยังอ่ะคนยังในไปบูจูบลีอยากไปยังแต่ว่าอาจีจ้าเสียงยังอ่ะซะกอลตันจูบลีมาเลี้ยงตั้มยังบูอาจีบูยังเสียภาษีกูงามูเลี้ยงตั้มยังบูแต่ก็บู history problem แต่ก็แต่นับเต้าโนมาเดี๋ยวนี้เอายังจริงมั้ยเอายังตั้งสิเดี๋ยวมั้ยจูบลีอยากลักไอ้คนยังไปบัวมินยาจ้า baptism มองเลยไปยังอ่ะ baptism มาวังบัวหาตัวเต้าบ้านยูไม่คริสเตียนอยากลักจ้าสาคนยังก็ต้องคริสเตียนนะคนยังก็ต้องคริสเตียนนะฮูปีสมินบูฮูปีคนยัง September ปันมันนี่1847มา14มาปับที่บุยังฮะพอยOctober ปัน1847มาลีบุยังจริงจัดตายเอาจริงไงตำรวจให้วันจริงให้วักจริงปงก็ให้ไปยังผู้ไม่นกเล่นกันมาแต่มันหาตัว1847นะคนยังคริสเตียนนะยาหาสิบุยังไปจริงที่จะไป14คนมาลีบุจริงนะซะตามันหาตัวจูบเลียมินมาตามันเยตายอันนู้อักลงให้อำไลนี่ยาเต้าป่าจริงเสกอะไรนั่นชิมยังตัวเบียงปักตียังไฟมาตัวเบียงแต่จริงๆตามันฮิสตรีฟังว่ายังไปเต้นตามผู้ไม่นกชาติปุ่งยังอาลิงบุจริงนะซะลายไปยังตามันหาตัวคริสเตียนนะคนยังก็ต้องมาสเต็ปเลยแม่ยังมาตามันอยากเป็นคริสเตียนนะ December 11นั่นดูมาตำลงบุปผาใจลงนาปับที่ยาบุเตตูงอวังเปียงงอตำลงมาคริสต์มาสวังผัวงอที่เที่ยงบุปนาจินะสาคนยังก็ต้องมาคริสเตียนนะลงนาปับที่จะมาจ้าเสเติมมาตมานะ100 jubilee 25 jubilee 50 jubilee platinum jubilee centenary cois sequis ไปเส้นเลือดองคันขอไฟขอเล่มปลิงไว้องหลักจ้ะหาเดี๋ยวลงน้ำปับตีจิมเต้าจีน่ะซะตมาเนี่ยเต้าจูบลียาบัวมินิบุลันจีน่ะยาบุจ้ะมินิบุคริสต์ลันจีน่ะซะใช้ฉันปาลันจีน่ะซะยีนนน่ะหลักจูบลียังสาวกุบลานะหังมินเต้าจ้ะเดี๋ยวเป็นโมบ่าวหังมินเต้าจ้ะเต็มที่คนพอละหังมินเตอร์จ้าน้ำมันตัวลิงให้ใหญ่ละก็จ้าน้ำมันใหญ่บัวมันยิ่งบัวเชื่อฉันบาลานแต่น้ำนอนเอวันตาใหญ่บัวมินุเตอร์มุวินบัวหาตัวจีนเสแต่มันหาตัวจูบลีไปนั่งบัวหาปามันยิ่ง7 into 7 week อันโยวางเพียงมา7 into 7 week อันโยวางเพียงมา7 into 7 มาจูบลีอาบูไลฟ์อย่างวันนั้นมั้งเอ็มมาในวังเปียงป้ายองป้า50 years ก็ไม่ละกัน50 years ก็ไม่มาจูบลีอาบูเติงวันน่ะเท่าไหร่ตัวน้ำมันตาใช้ที่เส้นจ่านี่หูบัวจูบลีพลาตินัมจูบลีนี่ยากละจ้า silent prayer พลาตินัมจูบลียากละ silent prayer จูบลีหังยากละสิกมาแต่ว่าน้ำมันได้การสิบเป็นแมงบัวนางยูบูวังเปียงยันเตอเตตับปัดยันเตอนางปับติจิมตาริกยันเตอเป็นยี่ปับติบุษีน้ำมงเล็บปัวเป็นน้ำมงเล็บยังมาปัดปัดปัดเตตยันเตอเล่มชูบามาเป็นยี่นางสกูลมาเอ็ดมิชชั่นแมงบุษีหาตัวยันเตอแต่พอมานางอันโน University graduate ใช่จี University Master Degree ยังไงมาเป็นยี่นางNDF มา qualify แมงบุษีตัวยันเตอ Government job มาไปยัง
Wang Piang tapi phải mừng ngồi yang nàng đi ta mèng Piang đi ta mèng anh sa nàng mấy yong vong nàng ngon cái chỉ lo nã lang ngon cái anu nàng ngay nhị platinum jubilee hậu lạc yang theo cái nàng hạt đâu tao có mìnhจะtìm được tao có mìnhจะtìm yang cả vang phải kem bu nhị chạy sẽ cả vang phải kem bu hạt đâu chỉ là giúp được anh yêu nàng cả vang nàng tông cái manu centenary ngôi ngô lạc jubilee phải manu Wang Piang phải chẳng ngôi bao đâu mu nàng ôm lạc sẽ bây giờ jubilee nàng ngôi yang ngô bu con tên jubilee nàng ngôi yang ngô bu platinum mình nàng ngôi nàng cái anu centenary mình nàng ngôi lạc hay thế cái cả vang bản nàng phải kem bu God is walking with me. God is using me all the days, all the time. Tao khai nàng mà tao silent prayer. Tao có mình tìm được. Tao có mình ăn tiếng của má. Ta lấy Tết yang apa? Ta yuk. Fake Tết. Baptism, Tết up baptism. Tết up schooling. Tết up admission. Tết up graduate. Tết up retirement. Anh yêu thế nhị nàng. Hãy ngọn nào. Tao kỹ bù. Atau silent platinum prayer atau ngolak everybody tu ngolak platinum cha Christianity pe yang phải mà atau nhoi mà atau lan sâu xa ngọ limang mang ngọ calamity ô hâu natural calamity ô hâu làm tắc lum tắc ô hâu sâu xa balan hay xin các tu người yang atai sa to balan teman halan platinum ya yang siang pumenok tai siang pumenok resolution hatau dokumen tim yang speaker arrangement lak history ling lak hingo yak chai tim lak mo tep ilak tau jinasa hatau communism community jubilee tau ngolak tau kai sa asa ya yoblak tamai khongkum oblak yoblak jinasa namanda ngài lim ya phaning tàu yop ngao và tàu hơi yop lăng nôm để mini nôm để yop lăng ngài mới có tàu y phaning number chama hado silent platinum jubilee ngô lắc thế nào ở đây tổ có mình tìm lắc tàu hàng nghìn linh yang bay với tàu không công bố memorial power cha các bạn để chú yop lắc ở đây nàng chỉ yop tàu như chú mà hada pumenong ma minyanyu bu pumenong ma jugita mawang yang pasar hataulan iman noksalan iman iyan iman huyam hayamlan iman tongning mata iman minisi kau nga complete shit ya sanyali maya jawa bau tong ang fa sa tu begitu lemju ba ma finance senyungin jina yoplak Sengin na hata mungkin ewan dah temana cai buah, montang ubu kadalan ya, kawang dia apa ya, hangu ya sa cai nangke, pumenok mungkin na hesingon nangke je sing nangke, detail amonnya ya boy, ya hama ngina halang ngonang punya je sing nangke, ngin ma ngau ting ilok wongpong. Nhìn mà ngao tiếng gì cơ mà alo cái mà hăng người mà ngao tiếng gì chaวันแต่จำมาที่มาบ่มาหักป้าผู้ไม่นกมางวนังกีอิมันเตยเลยวันนี้ซะนกก็ยาสัญญาเลยวิยองนังกีมันปลางูบุสิงลักจริงนะเงินงูปลาสิงลักจริงนะเฮ้ป่วยแต่ป้าผู้ไม่นกมึงงูบุจามาแต่ว่าจัดมันนั่นมินเนี่ยเงินกรูลิมมาเวียงผู้ไม่นกเงินหาแต่เงินกรูลิมมาเวียงนะซะตัวเย่เฮ้ป่วยตัวมันเนี่ยสิงงอนังกีถ้าเกิดอิมันสายงอ discourage อิมันเนี่ย advance อิมัน educationally advance economically advance siapa tahu apa pumenong ini kro lima buah iman mai benar sahaya apa ya hama bawa saya mana bu tahu kibu ngau atau kebisem tangai tahu cah ane konya pangjim tahu ngawanta financial balance training faham buah pumenong mapai begini kong kumputer mainstream
하도 갈람자 바세 징원아 부 하도 바세다 TTO 스밀락 drawing dispatch officer 하도 바세 산용락 하도 바세 산연앙보다 닌제달락 닌리심니메락 또 바세야 finance administrator 하도 바세 산연앙바 부만은 닌제달락 어디 갈람마 바세 산면하시 가달란데 비페 팔락 바세 산안앙보다 가달란데 비페 아팔락 하도 원아부 ano pasaya nhìn mà hado hado asing se yengolak hado singkai tawa ordination kong sin chairman na ngwan ta ayaka pasa pan ordan mayang ki pan malim ba lim lakpua hado chang ma pumanok te state ma ya da wan ta nim jing pasa da yob lak chia bu e jing testimony hang ke se da ba hado iya konya bua yo ong mai yang boy yang mà bùi mai nó có chăm năng bù sim mua mà nhớ cha gì cái ya hado gì nữa tạo yo phạ lắc bù cho yo tao khai tham ăn sinh lắc à nhìn mà ngáo tiếng gì cơ mà mà cost là sao anh cha hado sinh lắc thì nó sẽ hado financial balance cái bị xem mà financial balance thì nó sẽ akim mà hado ngắm cái lem mà nó mà nó yo ôm cái tàu yop lang ai mới cả tàu yop lang nó mang được gì tàu khai platinum ngôi sao mà tàu cả ta say à silent platinum jubilee chứ nó sẽ document tìm lắc cao ngang tại dictation cho bay tàu mà sẽ yop lắc như dù mà muốn nó sửa sang balan say chứ nó sẽ iman sekolah iman hayam lan iman kalam punglam iman tam yen mok yan ha complete chết yo ông mày trong tay ngô long phong sẽ yop lắc lim su pa mà pumenok financial balanda kawang ya ha thuling pha moi man phai ha de jubli nyoi tam pha jubli sa nyo yang la la ka chi be khai kawang jing a ling da la khai ha de ngam lim jing na sa no man de tau pha na taman esa ya do right hand yak ha ka ngalak taman esa ha ka ngalak yak ha ka ngai do moi lang ha ka ngai do ayang sa abu tu ngai mek lem nu mana yop lak khayang a ta bo yo wan ta nu mana yo pu lak lak kom se kom minit lim ba yop lak tu mana se cham je pha o athaba kawang Wangtang kawang, wangtang ayan kawang. Nang ha jisu sa son bujina minyaki. Hadaw CD jingyuma, platinum jubilee ayong cha. Hadawa 27 mengolak. Nang sisa madamana mongosodagi. Hadaw hipak ma, jubilee platinum nyui pu hipak ma. Hadawa ajaw pu mainok ma jubilee ngolak. Holy Church ma aja pumai nok ma jubilee ngolak hadawa wangtang ya ha initiate na melak kata a chai hei chai lak mobilization activities hadawa wangtang ya ha pau pha lak tumana kawang yi phai lan sa sakas hoyang phai
bù mấy nó ngó nào tôi mà nó khá đông nhiều vô nhập bọc là à trời bù mấy nó mà chú bì cha celebrate mang bù nhị khá đông nhiều security khá đông nhiều government phải như lại ba lần adok among government situation tiếp top mỗi man phải ngó lạc na chơi bù mà mong mấy ngó lạc nhàn bù mà mong mấy ngó lạc phong sen bù lâm mà ai cao bằng ở tuổi linh năng kia sẽ là mong ngay ya ha phải ha tao chịu bì nhồi nè tao khai ha tao mình nhìn vòng pong cả ta vòng pong government mai vòng pong chú mấy ban ma vòng pong năng để yêu năng kia ha tao chịu bì ya nhồi nhị tao tết thích mà ăn chi ba vòng bèn cha sầu tan đến là khai ha tao mà planning community ha tao lan vòng năng à ya ha yết tao vay à vòng tăng counseling phải vòng tăng nhiều lấy bữa yong phải ha tao chịu bì ngó lạc thế này sao ô cao vòng năng để yêu năng kia cao tông đi sinh hoạt mà lan để yêu yak lên cao vòng để tao mà này yêu tao mà này yếm ba hi ba yếm hấp bội Jesus Christ au hi libu mà yang ye yang tao mà ta achao ya ha son Pentecost ni son bu ha tao achao ya ha Jubilee hi bang mà son pha lạc se tính lạc bu ha tao bu cha chang cha na yếm yang lạc tao mà này expectation ha tao nang ata dang ay tam pha lạc tao như hi bang mà tak pu serious ye chai lạc kada linang ke se ye chai lạc aga jam vaccine me nang ke se ye chai lạc government ye mai buyang se ye chai lạc economic blockage se ye chai lạc tao khai chú mai ban ma wang nyak wang ai kada ayan phum tang ta New Halan tong ning ma ta phai bu ya pu konya Christian complete set kawang aja ya ha wang lam lam ma wang tang aja lan ma pu dictation phai ha bat tu bli nyo la na chin ai yu wei ô kawang nang de yu lak se ba kai yu bu khai pha lak se ba khai nang ye nang kim de ke se yi lak khai pha khan pha lak khai yu yang ke nang ata dang ai tam phao sa na de chi chu min ma wang tang yen cao diop nang ke to lo na se mo pa nang mong amen kawang ma se mi man tam chi Platinum Jubilee chingna yopu waya yop tambu man phai pa chai Reverend Father miyong phanang na yin hipak tu so yelak pakawang moy man pha sa next item de tai ha number 5 Hemlock Lak Pumenok Choir sa Pumenok Choir de hipak pha
kawang mikti siwa tama queer lana yong mai angun amai phai meaning amai phai atau hem kaya kawang mohiman tambu china miyong phanang naman ayin hipak tuisau mohiman pha sa taman phai taitam detai ha taitam 6 kawang ngau ya pailak nyau lailak pa taman phai sa senior pastor reverend father hipak pa tama Wang sembabu tinyi bu. Ladem jubli jingna fanaya bu yob nok taidam chongpa. O mengok bu. Ordained ministers lan. Retired pastor. KBBB staff. Anyo chamma tuling sausana. Tok bu hado KBCM bu. Lomailan. Former leaders. Hayang present leaders. Chat heli wuye baibu. Lomai Cheonglan, New Malan, Pajailan, hayang Jambu Christian Mailan. Hayang yin ke moyong shubu. Adam ngo shunok, naman moilanda bumanok suching min me, wang sem ayong honang, kawang ayalak pa teman moilanda moimanlak, hadaw hibak emay, kawang apayang ki, anyo habu ba. Kawang do minyong bu fanang. Tanam teman fay tamahan lak singna pabu ngau mek a. Ani bu ba chin ling bu pumainok. Ani bu ba chin ling bu pumainok. The church that builds the next generation. The church that builds the next generation. Yop kaning. Chào ba da ba yongwan ba kawang. Nang kadalan yomu bu tawo cha hingonang. Nang ngau sagi palak jingna yong boy. Tau mong buki ichi kawang nang mong buki ngau lak jingna. Yen hayang hado konyong olay bu ministry tu so. Kawang nang yak fan fa nang mong buki chon lak jingna yop nang tolana sa upa nang mong ay yeo. Amen. Ani bu ba chin ling bu pumainok. Dawalai hem tenyen matat mabu apong tenyen matat anyo alieng pali mabu nyit tengoy anyo inesig ma verse 1 mamu wanga akem dengoy egama along lailak na ngonang. Hadaw verses ma law ngonang chapter yong law ngonang hayang ba hadaw kongkembu egama a picture kongkembu chawsi ngela. Tanyi KBCM 2027 Platinum Jubilee yak lakta lainang. Hayang kawang atamanda alam ni malainnya tambu bu ngonang tanyi bu text dawalahem 79 mangok bu mayapan yang we must look back with gratitude. Tok pay da lay yelak hayang hadawa minyong pabu pay lay yelak na nginang. Ani chango nang hayang hadawa we must look forward with responsibility. Si sawi kau da laylak wongpong hayang hadawa hangki ya bu pay. Tau kama dawalay hem tenyit matat ma anyay na hadaw hangki ya bu manlak tau da important pabu teman nginang. Awang ba point malayhu ba remember what God has done. Kawang hanghi lengyang ki tay daw ya. Verse 4 ma kawang hanghi lengyang ki hadaw tay daw lakching na ibu. Hayang hadawa psalmist. Tanyi bu hadaw text David nyan bu aje hayang boy asap nyan bu singinang. Tamana akyang yung psalmist dawala hem nyan ba si Enoch hayang hadaw 78 psalmist Psalms 78 nyan bu ba David awang lambu 900
70 to 10110. 1010 BC period hada mong ma David awang lam lam buhi bak ma Asap a Levite nokpong hayang a musician hayang a prophetic singer hemlok hemlaibu hiba musician sa tamana nginang hayang a kawang a I trume I kadalan Israel de inadambu hadaw kawang ngau tamana nginang awang ba responsibility of a church Tanyi teman jengnasa ngai ni bua yo ong bu ya kai ayong cha da painang tanyet manga jublia hayang ada matemana tai dolak akyang nyu ngonang remember hang he yan linga bayang ki 75 years mong me hadaw yan hang he ngai yang ki hadaw pungao tai dolak hadaw temana responsibility ayong awang ba responsibility na taong nginang Hayang ada masamis asapi bahwa we will not hide them from their children. Hayang hangyen nanga Israelan di isibu. Israelan ichimu kanan dengoy bu hada wang biang mong mahangyen kawang lengyang ge hada lengyang bu tu saulana hayim landa yi ibe chawu yemaila. We will not hide them from their children. Kawang hangileng yang ge hadawa jauh yang anglak hayang atenyi teman haki kawang 75 years mong mahangileng yang ge jauh yang anglak na ngainang yang buki Egypt mabu hanggai Israelan wayabay deliverance provision adak yang jeng kaibu mapu anu wanwing jeng me halak yinglak semel lambi pabu hayang enemies wi balan mapu yana angadambu lamui bu wangnyak me wangai me hayang kawang chanyang bu ki kaksua faithfulness iman bai ngobu hadau bungau imana yicau lak nangayang ge hadau bungawa yicau lak iman hayam landi elak. Tahu jeng ne, tanyi hayang ngai wanga teman jubli ngoi wanda. Teman teman hayam nauyam landa. Kawang nang hayang tinok me lingapai bu God's faithfulness hadau bungawa jawai ya ang lagyang. Hayang boy hangga teman hadaw pungao ilaksi hadaw ma kandeng lako ngainang. Teman ilak pungawa nang nyudawa nang badawa halan ok halan singyang manyang hadaw ya fandengoy ok yang sangyanggi sibu success story pa mayang ilak na yangay. Hayang ataw ba siyang ibonichi? Hayang boy, it is about how faithful God has been. Hayang boy, nang nyupay, nang babay, nang bay hayang ninok sokobay. Isiman ninok payong hayang nang bay. As parents, yung wan ba kawang hang sin maybu. Awang mo po, akam dengoy se 75 years hadaw bladanim chubli mong me. Kebisiem nang member sana ngo upay bumong me. Hangsin yongwan ba kawang may busi. Tell that story. Hadaw ilman. Jubli ba hengoy yaw? Hayang adaw ba pungaw ba? Mani bungo nok. Ngay wang jam yin ba obalan pay buda hangi uha ingha hanggat tigursin nam noha sa puksak wanda mabu timda wanda. Teman hayim huyim landa. Yui pay bu yabu landa. Juniors, younger generations de. Yanyi ba Jisu Kristama kema Bible me may bucheng hadaw ilak hadaw pungaw testimony palak bigamayo.
Tinyi bu teman chin soma. Menyi bu ba chin ngok bukai. Hayang imana ngai hang he ngai la ka imana yingi bu de. Yishing bu de. Yopu. Hayang imana yopu. Kan matinyi teman chin so yang ngona. Hayang menyi bu chin ma. Ngok yang he hayang imana sacrificially given. Yenang ya boy. Lan se panapabu ngoyang ge. Hadau generation. Hadau chin. Menyi ngok kejaya. Teman abu hayang apalan. Akung wang bulan. Hayang sao ayen me. Adama ngonang. Iman me panapabu. Wam nyu cha. Hang ngok tau pa. Ka wang siyong se ya pa de gi si bu ki. Alo ngin na Yong si bu chi. Hayang boy. Ka wang si shoma. Heki e. Yenang ya. Nang bu sin. Yenang bu sin ne. Hak pa luang balan. Ma bu pa yang ge. Anyo yok isang bulan o. Ma bu sacrificially given. Heki bu ka dalan. Ngo obay bu. Bungao. Temana singnang. Hayang teman shoma ngo bu. Hayang ngau nang bu leaders lana ngau ting ta ting me sau sana pai bu ja ka ta sau sana pai bu ja pumai nok sau sana pai bu ja jeng hai ban sau sana pai bu leaders who served pumai nok hang he ya fan me sau si wi bak ma chia hayang Juan jagi bungaya bumai nok pai yong lak tau hada bumai nok ye tau lak hada bumai nok pai ye yan lak bottom line mo hada bumai nok pai ta lak atang da ong bumiji abu cham ong lak hangge yi boy cham makila tan boy cham ngok bu nok salan ngok bu jaya hada bumai nok ma hayang ngonang and we appreciate them hada nok salan teman bai hada bumai nok pai yong pai bulan jine hayang teman yup yang bu hayang iman yup bu dang ma chan ye bu ngoyang ge hayang ngi tenyi demana prayers answer Imana yopu. Hayang menyi yopu. Answer sa tinyi teman yang o. Anyo mabu. Ngilak ngonang. Kawang ebadambu. Davan. Moiman davan. Ma ngok keja. Hayang mabu sabnyek pume. Teman bu menok fai. Hayang Israel lan bayo yongwan ba kawang Gary Dam yongwan ba kawang iman no bai kai mu kai na dam tai na dam ma na yedam hado bungao alive ngonang hayang KBCM story is still alive in Christ. Tahu keme, tanyi temani ibu oklak, mawang bu ba topik, tanyi dengoya, yongwan ba kawang, teman de jam mengok keja, jam nang keja, ada kawang temana ye pelak, ngaiwang temana cubli ya wanda, hayang cubli jingna tening temana tim dawanda. Ay temana hangsen yakai ya yang ge selai lak sunang hayang boy hadau pa testimony mai sana ye chebe look how faithful the Lord has been yongwan ba kawang teman pai hangsen mai ma teman pai umbusi yongwan ba kawang bungao temana ini nganang
As we prepare for 2027, Platinum Jubilee teman jeng, let us recover our testimony. Oh singgu, pungau pi mai ngonang be. Tenyi ngani bu ya fan de pe yang ah. Last wang piang lim pai ma. Covid hayang tenyi pa hadau mong. No, hadau mong mai mok si yang ah. Ya pan cha mo yang ah. Hayang boy Covid so de bu pungau ah. Kong ke bu pi mai ngon no. Pumano katalan. Testimony yam do. Yam mai do. Hayang hang sin ya kai kem yang ge. Tau ba chi nang hayang pa tau ba akyang yu ne ye chi pe. Hang sin yongwan ba kawang nang hayang ninok pai busi hadau testimony yam tau gai. Hayang adau ba testimony tamane elak yang. Hayang anyai ne tinyi bu selung mai jin kadane subu landa. Younger generation landa hangi ba kawang teman pai lingyang ge hadau elak jing ne sabnyi pu panang. Noksalana hayim landa yongwan ba kawang hangga hangga lamboy hadau iyang kai nang okpu sangbu ya kai pena nap na myang bu ba pahi akyang inu yichibe hayang bo yongwan ba kawang bu jeng lamboy bu jeng nang okpu jeng ba yichibe kawang haka ok nadam hadau ya fan bu tau yanadam tinok yanadam Loyedam, hadau yapan, kawang Moy manadam, sa hadau ilak tabi. Jubli, jengna mabuling lakaja. Hayang boy, tau hayam landa ilak testimony. Yam lak na ngay nang. Tay daw yin ang ngay nang. Hang ne, tanyi bu yafan ma, ngasara lay yang manyi pi may bu kay. Hayang ba tanyi bu dek sa, manyi bu pi da may sinang bu. Lende bu nye hebak temana tak itaulak. Hayang boy hadau ba akyang nyu ne mikti siwa tamma ba o yichi hayang boy yongwan ba kawang mikti siwa tamlak hadau ba akyang nyu ne temana ya because the next generation needs to know yongwan ba kawang kebi siem pai hayang Israel pai hangga ngau ding tak ding ma mai ma ngo busi hadawa pai naulana singhu bungonang. Kawang au hiba lendibu ka dalan pai ngau ting tak ding ma ngoyang gi tenyi hadau kawang teman pai ngau ting tak ding ma ngonang ni shubwa ma guard what God has given us hanghi kawang teman da fayang ge yom angdo verse 5 ma he established his testimony in Jacob and appointed a law in Israel generation ka dalan da lendebu pungau mai haka tau ya yo bulini ya yo sibu hadau narration memory seng cha yichi hayang boy they were entrusted with truth hange ba ngauding hange ba khak subungo hadau metik to hayang hadau tak mai sibu ngo yang pungau mai ibu yichi be hayang Jacob's testimony no ba Israel kalanda chan bua kanan ka do kan man mot lelak sa Genesis 28 mai ibu tau chan yang ke descendants iman huai mana Abraham muang bua Isaac Jacob muang dai bua pai ki calon lak nations ngai lak anglan ngai lak hadau chan bu ngo yang ke a new blessings mohiman daulak hayang ada universal blessing ka dong no sibu mohiman daulak au hiba kaye hadau Jacob's line Israel nokpong puhu Truma mohiman daulak hadau janyang Brazens kawang ba ombu hayang yombu hadau chindan noman bengolak Genesis 28:15 madau ibung now fulfillment assurance of completion of his promises hakachanbu say chao yengai ba yatolak sa ngai damma haubu tumana ninang hadau testimony hadau sagi ye ibda ang si buja ninok jingna hangi sagi ngonang ge nangahangi ilaksi tawahangi ilaksi tenyi teman jingna hadawa yo ongbu critical in our present context
hang ne teman miang bu wang lam culture hadau chele dai bu culture hadau mengina meni culture tingi bu culture na yi jibe ngani bu culture jam yu ne miang dai ngok bu hadau ki bu mam se chele bu ma ideas about truth hangi ba ngauding hayang ating ba ngok hadau chele kem identity min singu lili bibi chele dai morality hayang ating ban yi chi bu hadau o aneu chele dai family noksa o hadau de min bu ja se ibu hadau noksa chele dai bu success okpu hadau o okpu sa tau ki ngo si bu de tenyi ngani bu okpu a ya ban chele dai bu hayang miktak pe purpose are changing constantly hegi bu ka dong nyuma nyu ba nang pu su bu ke no hegi bu ya fan ma ordained ministers na teman ngo su bu ke no hegi bu chin cha ma youth director soko winyu Sunday school superintendent na ngo su bu ke no hayang hegi bu chin cha ma winyu wi pa na su gu bu ke no hayang teman pai cham se generations younger generations are with us. Tahu jeng ne, tanya teman ni ciba, ane teman pai bu, atau younger generations apa, voices, teman dah 10% hai, kat dalam, kat dong nyua, ngungana tampu, cai ngok boda, tanya ba 50%, even beyond 50% voices iban China. Hayang ngau tinga saji ambu ba ngau tinga yising okpu atinga ambu ba abong yedo okpu hadau kibu countless influence tinyibu chinlalan hayang generation chin alalan pe honang. The church must therefore know what it has been entrusted with. Tau kema pumainok tan yinga tambu ba tamana singlak na ngai nang entrusted with God's word and the gospel. Pumainok tan yingbu ba hadau kawang ngau hayang hadau pungau amai hadau inying bukaya hadau temana yebelak bongbong hayang kadong you popular culture kadong you lianglak na sibu hadau culture pai nyat tepat de hakia mendaya ne si wanda temana hadau gospel hai kawang ngawa yisenglak ngia sengyang. And the youngsters you are saying, hadau pumai noka, alang gi engo nanggi, sao manjai lay. Example. Tau anyu abalana, aso wandi bo alang akang, hangu mentality yi jai lay, judai wan ban yi jai lay, so ino ok jaya. Hang na truth ayi jai lay lakai. Generations after generation, truth is truth. How fashionable you like to become, but truth is truth. Hangi tradition you like to change into, but truth is truth. We will only pass on what is good. Hada tradition e panangai bukai. What is truth? Hada mai chersa yong lakai. And just because for your convenience, for my convenience, and for our church popularity in the eyes of the world, we will not compromise the gospel. We will not set aside the Bible, the truth. So the point is, church must be relevant without becoming worldly. We are not saying that the church should be irrelevant to you. Ay, lendi bu hibang ma, yok nok mungok buyango, yan nok mungok buyango. Hayang heki bu system yuchon mungok buyango. LET heki bu project how yang computer jon yang kon yang ole laka. Asong wanda mix ho majili, jai wi jai mungok buyang. Heki bu, ane new mo so yang Nik daya yang hemlai Bible jon yang kari mo yup nok te pailak pa o ye pa mo buyang o
boy we are here. Hadaw mabaylak, hagapaylak. Kong kimbu. Hayang avongpong na miyang bu. Tinyi bu generation by shubu. Church. Pong na yulak. Namnolak. Hadawa bumanok tuisyo. Minguyang bumanok aja se. Ibu ba yichi. Migbiam yang kawang ngau chon yang bumanok yong nang. Hayang pong de yunang. Hayang boy. Kadong yu pong de yuwanda. Kadong yu keba yulak ya ni. Kawang ngau ma chon yang hai kadong yu pong de yulak. Hayang makbu yan lak. Tau kema buzim wang lam chia. Hangi culture ngoya boy without allowing the culture to define us. Bible hai as a Christian how to live to define the melak jaba. Teman culture, konyak culture, anggami culture. Ang culture kibuat teman de define the yang nesi kema. Hama Bible culture ba tau kemaya ni. Tau kemaya. Tau kaya sa culture si bu kong kempian bu yang pok bu yang si bu ngau aji bu. Hayang bu Bible chon yang apa? Hadau culture pe engage yang lak ngia. Kawang de yop chang yop ba ating lak yang apa? Konyak culture. Mateman ngok lak ngia. Hayang boy kawang ngau pe Yesu bu. Ta teman culture haki inang bu si yang. Tahu ba culture banyak lagi ji bu kaya. Teman culture maka tak puhalak wang lam nang bu se puhalak ba ji bu kaya. Teman wang lam ma. Kada haki bu kada wak ma. Wenang bu si yang. Wak ma tesip wenlak ba ji bu kaya. Ane mabu haki bu. Osing bu. Teman culture mo evil. Kasih mong main dalam bu. Mangok kalakay. Hayang buat tahu kan na teman sanctify na miyang lak. Gospel about define na miyang lak. Culture about teman de definition pa yitambe. Teman hanggang ngolak dalam niwa. If the world becomes increasingly self-centered, the church must remain Christ-centered. Kadong niwa inesi gama. Yung self-centered na hingay nang yun. Nang, tau, say tayo na. Hayang boy, Krista. Hotan may Krista ang yang, ay, Jisu Krista. Hayang jing na, imen me. Semenlampi me teman, hadaw ki iling adala. If the world becomes increasingly confused about truth, yang muki ngauting bahay, ampu bahay, apong ataw ba, tayo na miyang gama. Confusion habu kadong yuda pumaino ka scripture ma yala yuna dam yang Bible ma ating ba tau si ibu ja sa Bible mo po ating bahay teman nyawlak. Hayang kadong yuwa materialistic. Chamloy shinging da kongkembu kadong yu mahi liang bu da kan bu, hatau de chang bu, cham loye tau de tai mak bu, kadong yu teman nginang. Haka tai nang ga kadong yu hama tinyi bu teman church hatau sheng yu ngen yu mot de teman yetan lak. Hatau de yekan lak. Hayang boy generosity. Yek kadalande cajang cha, chamabong bu. Pa bu, bumainok nangolak. Tuiling bu, bumainok nangolak. Kadalan ba yui ching na yahu bu, yui ching na mai bu, lingu bu ngobu. Hayang boy church hem ki chu yi yang ai ha mai lak na ling lak pa. Can we do that? Hayang at mana? Hay nawalan chin ma pa chai lai tau lak hatau testimony ngona. Hayang individualistic. Yui hayang yui sa, yui de mai yang bai ma. Atok ta auhi hayang atau hai sibu kadong nyu church tinyi teman biblical community kong de akong lili yichi hayang boy Bible ma best na miyang bo kawang singbu akong auhi si konyak pang jim ya ni auhi si NBCC ya Baptist World Align kibu ya
hayang lai yang local church KBCM akung yui saha yui jingne yui de mai yang phai ma sa ngo dai bu ka dok nyu ma bu mai no ka chai lai dam ma iman de build meng lak phalak younger generation da biblical community hadang onang the world increasingly distracted tinyi teman ngi bua social media kaya lama bu internet facilities kadong yu pi ilang bu ma bua mik pom so ma tambu haki anginang hayang boy church pu manok tinyi temana nam nolak a spiritual depth yahama yala yu selu bu bakan phek ka ngai nyau lai u jing lak pa hadau a pu manok tuine meng nang kadong nyu ki kadong nyu nang bu ki nang yang temana ani bu ba chin la lan jing ne temata tambu yichi hayang boy Jisu Krista ma ngau ting da ding ibu kaya chin la lan jing ne tematambu ne myang la phong pong tau kema pumanok ka dalan teman chin la lan da yong jing mong jong bu to ba phalak yang bo sebu mok sebu ba ta phaya tau ha ka tai sibu ngau ba ta ya hayang haka wang lam na haka chuan bai bu ja sa haki bu lekhet ngau tai hayang nang tai ya nanda nang mong bu ki bu hadau experiences emotional level ma yelu bu ba hadau atok ma bu hadau chu mong jang ma je ba hadau chu dai ma sa sang ma sa sem bu hadau ngau tai give them the word of God hayang boy kawang ngau hadau teach them to think biblically. Imana tek nang bu. Hayang bo nang halan da ka wang ngau me pian yang tai lak sing ne nyau ya. Ka dong yu papers, books, simba ai halan, media information pay pian ne iman kem nang bu. Hayang bo solid ground ka wang ngau me pian yang tai ne dam do. Teach them to discern culture. Culture khong ke mu mai ngo bu aji bu de. Youth culture ngo nang Buddha hado youth culture khong kem acceptable aji Buddha discern namyang bu separate namyang okpu pong an okpu distinguish namyang okpu hado hayang atau pa culture singlak apong daw yang yepau yepian lak khak shu bu ba hado lam kem lak pa nyau lai tam ya konyak haki bu si wanda yepau lak pa nyau do ja yepian lak pa nyau kai ja hayang ngau ting da ding ma ngo lak jing ne nyau lak hayang hadau truth ating ba ka wang ngau teman de yang ngonang hadau ka wang ngau ngonang lim si ba hibak tai nang hayang khong ke mo yang ngau ya ba ngau ji intentionally disciple the next generation sing ani bu ba jin pen ne myang tam do don't take it for granted na halan hay mang ka lang ama hay sing ka lang ama tawa Christian so that they will also become Christian tawa digon to kami imanu ni ja digon na myang ka no tawa pastor to kami hayam lan iman yomu bu atama pastor na ni ja myang ka ini yok jayo hay ka yichi hayang boy ani bu ba jin ka dalan Jisu pen na myang atamlak hadawa sing iman ka danga ka da panna ka da taa teman ando Taiwan anu colony fellowship wok ngai dam yang anu do mabu anu wat trial na cham pan menyi na tam yang teman anu selum setabu prayer committee ang yang yut lan jam anu committee lama bu si yang anu cham tam yang khoi tabu ani sa mental health care sabu ministry cha wang nang teman bu manok hadau macam anu champions iman ta ma wok pang pa ang yang anu ward cham anu ni ni cham tam yang cham khoi jabu ani tau dok tu bu tau mong ma
fellowship pastor lana, youth directors lana, sausan yulana, sausan balana, koi enam nobu. Hado steps, hado hangisi, pinne menga tamlak jingna intentional program. Hayang ministry kay. Hado yenang kama Yesulak ngiya. Akaw the revival ya kama yamailak ngiya. Akaw the tamo praise and worship teman hemlok hemlaibu Sunday yup nok chimbu hage bu namiang kama. Ayang mainang yichi sa yichi. Hayang bu aniu tau pai mo bu next step next yata bu jingna. Imana simply payanga haga lok alaibu ba kung na himiang bu lakaya. Hayang bu chisu pinna miang adambu bu. Verse walk me ibua that the next generation might know them. Lind paigalak pa generation na hadaw yan sing oklak sing na that they might know iman na singlak sibwa yung wan ba kawang iman bay Israelan bay o mabaybu hadaw singlak hayang kawang ba buibu hadaw ngilak. The next generations will not automatically know God's truth. Israel iman huyim lana Israel namyang buhay si yang hage kawang singlak sa tatay. Konyak pang jimpang mabubumanok lang. Tanyi damana bladan jubliya nang si yang hakaya bude kawang automatically na lana singlak sa mong tahem. Ani bubachin jing na damana intentional discipleship making. Pen namyang adambu ma may damya na ngay nang. Iman na nyaw na ngay nang bu. Nyaw lak. Hayang nga iman da disiblan namyang adamlak. Mentor namyang lak. No. Mentor namyang lak. Iman na nyaw layan nam no dambu. Kahit namyang adambu. Kada nga yaw ma. Kada nga bu mentor na siya. Kada pan tabu mentor na siya. Nama nanga kada pandebu yombano nanga kada ngadang mananga yomnang no se ataw hadawlan yama ija damlak se tawu akyang nyuma kebisem pastor sai ido buyang haga yijibe no ayang mo o kada ngo ya taw mentor na myang bungo ya ay akyang nyuma ngonang hayang boy anu selu setayang key leaders lan taw mentor na myang bu nang mentor na miyang bu aniyo hangsin. Aniyo hadaw nang leaders yang, nang as a leaders, nang aja mentor na miyang bu hangsin. Hayang hadaw tu siya teman mo ilancing hangking ngonang. Balan, new balan teman responsibility ngonang. Sa aba teman da abi sinyek bu kay, grandparents lan teman responsibility ngonang. Pastor lan tinyi ba mabang ngonang asong wanda pastor sing ma chai ngobu hayang boy pastor mangai ngonang hado teman responsibility ngonang teachers ngonang teachers lan responsibility ngonang luong may na miyang dapay Christian lan ngonang hado lan responsibility ngonang tau kama discipleship cannot be reduced to a program taidam jaya alak tau misolak sa yijibe Jisupen na ating ba mamiyang atamlak jing na luda atamana timlak bongbong. Program can bring people into a room. Program tim bu na miyang kama tim daw udah painang bugay. Father's Day program tim ma kata painang. Mother's Day program tim kama painang. Seminar program cha tim kama kata painang. No, hangay program tim lakay sports meets ma to ma painang. Tam ado cha set na miyang daw taw mong da paibu atamana nginang. Hayang boy discipleship pinamyang adam buto show kay shapes people for a lifetime. Ayan chin kim buda ayan ling adam bu ba pinamyang adam buto show. Hadaw ma yak yu tu ling tamana nyaw lay kam naksi daw ma pinamyang adam bu oklak. Point ni tau yang bu.
Taman Church, what does our church need for 2027? We should ask, what will the church need after 2027? Ayang, taman na tonglak heko sunang. We should not ask only, tongo tonglak, hayang ba, daw sa tonglak si bunibu. What does our church need for 2027? 2027 hangi wong pong namang jubli wang piang namang daw buda hangi wong pong namang bu ngay ngonang hayang ba hadaw sa tong la hadaw ka sa chipe. What will the church need after 2027? Hadaw pumainok ching na 2027 pay me aniw hangi wong pong namang bu si tanyi tamana hadaw kan tong la ngay nang. We must intentionally mentor pastors, ministry leaders, teachers, musicians, missionaries, servants sa iyang bupoin. Hadaw mentor namang lak pumainok soching. Hadaw namnolak pumainok New Balan teman ngonang. We must be willing to invest the people whose greatest ministry may happen after our generation is gone. Teman ngingi bu dai camu bu ngonang, ngingi bu tuhe lingu bu ngonang bu. Hayang bu teman nanga yising betai mak da fai me. Wow, heki bu pastor ngoya bua, heki bu hemlok pau ngoya bua, hemlok nyu ngoya bua. Hinyu hiba ngoya bua, Christian missionary ngoya bua, leaders haki bu ngoya bua sibu hataulan. Cingna temana yang sok lak wongbong. Yup lak wongbong, si hingin lak wongbong. Namno lak wongbong. Yengi bu kai mes sok bu yang se, hatau we are not losing something. Hango yemaja, rather multiplying something. Temana pabu nam nobu kaya younger generations me mabu churches salo nangalak hayang hadaw ki hay naulan jing na nyaw lailak hay me yichi ni su ba ni yichi hayang bo it is actually a foundation. Tanyi temana church tanyi bu mainok ma maye kem chang bu hayang kem bu mainok nai lenga tau bu na teman yemenglak, we should build a church that remains faithful tomorrow. Nangai do ngo bu mo mahalan mong mo ba, let's hope that at least we will manage well. Till 2027. Right? Hong ben ngo nang, ngep chem ngo nang, aniu hangyang ngo nang, do ngo nang, aniu asset pastors an ngo nang, tigon lan ngo nang, min i dag mai ki ngo nang. Hadaw teman jubli ngo yang ngai wang gaya ni. Ngai wang de ngoy ba hadaw church well managed miang tau la ai hadaw ok na ok hayang ba tau ba akyang new ji hayang bui ngai ni hadaw chubli pai me wang biang ta manga kho jang wi wan de ani wang biang ti japan tu manu jam yinang wan de hadaw pu mai nok ayo ong mai kem bu pu mai nok na miang lak wong bong tau kama teman na ating lak puwa kawang ma monghem bu anglak hayem landa kawang ma monghem bu anglak jingne temana nyolak yang verse 7 akimba ma so that they should set their hope in God. Hang hi property hang e singaman bu oko sang bu mo monghem ne tadam teman bu manok hayem lan younger generations landa hayang boy nang hayang adaw apai oma bai bu hadaw kawang cha sieng mai monghem bu tau ya hayang tau ha hakka tau si buja lendibu ancients parents lana hayang menyibu abu abalana tenyibu new balana hayang hayem lana aniu hayem lana iman hayem landa hayang hadaw hayem lana manpu bu hayem landa aniu hadaw manpu bu hayem lan pu ngai wanda aniu iman ching next generation de pass on this truth. Hadaw pungaw kawang ngaw kawang dai monghem bu anglak hadawa generational responsibility generation chama lak dai lak achieve yalak pa yafan be teman jin me hadaw teman yak me yalak lak kawang ngaw chai bo asai de muhiman. Ai dam hang wa bu ki teman pai Reverend Pastor pa anei pu ba chin ling bu pu mai nok
hatau ma vision after 2027 hangi pa pumenok vision ngolak hatau yong mai khoi nya ya mui man ngaulan i tamyang ki mi yong pharang pastor pa ayin hi pak tui sau ni sui da yelak pa mui man pha taman phai sa worship team iman nam loyang hem lok lak tui tam lok lak hem number 362 Krista long tang me atau hem worship team lan nam loyang lok lak sina se i tam lang episode na meng ma bulan jam sha yong yang alokan kawang te yo patan bu ki tai dem yong mai so tam bu chin kawang pha da mi yong pha sa taman doi dem mai ba prayer points lim yang yo pha den yi bu tai dem yong mai so bu chin se kawang te mi yong pha yo pha ni se bu ba ma platinum jubilee moi man bu ba jubilee na meng tam pha se taman ha tau yo pha lem se bu ba ma ngai ni ma pa ya hat chama wanga ngoi kalak pa weekend han mong ma taman yo profession ma yo tu sa ma lenga chona nyu taiwan da taman moi lan da moi man tam phao se moi man yu taman chem se yo pu he pak ya tu so una me ha hallelujah praise the lord oh yong wan pa chao pa chi so dani yong wan pa chi so nang sau san pa yang nang sau sunya le san sau san yuan le to ma na nang the yop yang atau tai tem yong mai chona pa ya huiling sau san pai wan de yong mai atau doi sau so tham bu chen le yong wan pa chi so nang de mi yong pa poi ayang yong wan pa chi so nang men mit ti siwa tham poi o yong wan pa chao pa chi so dani to man tha ngau bu huiling sau san bu ma yong wan pa chi so nang mo he man tam pa o yong wan pa chao pa chi so moi kalak pa platinum jubilee ngai wang 2027 ma platinum jubilee observe sin ya lang ona o yong wan pa chi so ha tau ni he bang ma chu meng wan beng bu hang ngai na ta tam pa Christian Catalan KBCM Christian Amailan Hong Kong bu ayin hibak amai pai nang chumai wan ma bu pai atau platinum jubilee moi man bu jubilee na meng tam house yok we
ô yong wan pa chi so ngai ni ma pa ya moi kalak pa weekend han mong kamana ngai ni ha cham pa ya duiling sau sana yo yo profession ma duiling sau sana kem yong thalang ngonang ô yong wan pa chi so moi kalat pa han mong ma nang katalan tuman ayin hibak tuisu tang ma nang moi man tampa ata ba kawang Nazareth Jesu Krista da yopu ngaulan panafa yopue upa nang mongai yo amen. She shall